nije Može. Evo ga. Dobro, drage kolegice i kolege. Evo danas imamo čast i zadovoljstvo da nama i našim studentima, odnosno našim studentima i nama, kolega Igor Franić, profesor Zagrebačkog arhitektonskog fakulteta i jedan ugledni hrvatski arhitekt, reče nešto o građevini, jednoj građevini koja je vrlo jedna nesvakidašnja građevina za naš grad i za našu arhitekturu, velika, sa velikim i zanimljivim prostorima, iznutra s nekim posebnim oblikom normalno izvana. To ćete sve vidjeti, tako nema smisla da tu naprijed nešto o tomu govorim. Svakako hvala Igoru da je uzeo od svoga vremena da nam danas se obrati. Pa ajde Igore, molim te, počni. Da, hvala na pozivu. Obzirom da je naravno faksovsko predavanje, ja smatram ovo i svojom obavezom, tako da na taj način to gledam. Živimo u čudnim i neizvjesnim vremenima. Dosta važne ličnosti nas upozoravaju da nikad neće biti kao prije i da se moramo priviknuti na nešto novo. Mi smo potpuno sami, a naše kuće su prazne. I to je vrlo nešto neobično za arhitekturu kao analognu disciplinu. Moj geodetski kod je moderna arhitektura, moj genetski kod je tako sam školovan, to je dio mog procesa, to je dio moje atmosfere, to je dio mog studiranja i ja mislim da je tako kod većine ljudi koji su okruženi oko nas i koji su studirali par ili 10-15 godina prije ili poslije. To je naprosto vrijeme u kojem živimo. Ovdje na slici su dva sigurno poznata primjera koji su se na ovom fakultetu barem 1.000.000 puta prevrtili i bezbroj puta su studenti njih vidjeli. Poznata gotička katedrala i Crystal Palace u Ujedinjenom Kraljevstvu. Razlike između ovih dvije kuća u njihovom nastajanju i njihovom kreiranju je, ja mislim negdje 600-700 godina, ako ne i nešto mrvicu više. Međutim, ako maknemo na stranu to vrijeme i pokušamo recimo razlučiti gledajući ih sada, na lijevoj strani vidimo stupove gotičkog svoda, oni su različiti, više njih se spaja u jedno i poput nekog drveta se gore šire i preuzimaju gravitacijsku silu stropa. Stupovi u drugom planu su isto takvi, samo su nešto drugačiji, stupovi su različiti, različito završavaju i svaki put je drugačiji spoj stupa i luka. To je ono što vidimo i što svak može zaključiti s ove slike. Na drugoj slici kod Crystal Palace stup je ravan, potpuno je jednak u svom gornjem i donjem dijelu, svi spojevi su jednaki, svi horizontalni spojni elementi su jednaki i ova kuća je vjerojatno trajala kraće nego što se katedrala obnavljala od požara koji ju je zadesio. Ima još jedna stvar na ovoj slici Crystal Palace koja nam govori nešto o današnjem vremenu i nešto o posljedicama koje su se dogodili. A to je ovo drvo. Dolazimo na ono prekretnicu stoljeća, razvoj znanosti, razvoj tehnologije. I ova slika nam pokazuje u stvari da je čovjek obuzdao prirodu, da je postao snažniji od nje i da mu je priroda postala jedan dio skoro pa unutrašnjeg dekora. Možda je to sve posljedica, odnosno možda je to sve uzrok i danas živimo u posljedici takvog tehnološkog razvoja koji je očito zahvatio nevjerovatne razmjere. Ja vjerujem u prirodu, vjerujem u znanost, ali mislim da je dio našeg djelovanja negdje na simbiozi
jednoga i drugoga. Ta snaga koju ovdje čovjek i dominacija nad prirodom koju nam pokazuje ovaj crtež Crystal Palace je onako vrlo okrenut budućnosti. Međutim, da od tog vremena je sagrađeno toliko kuća na takve načine i sa takvim posljedicama da se trebamo duboko razmisliti i misliti na koji način i kako graditi dalje. Ja mrzim predavanja kad su predavanja o samo jednoj kući. To ne znači da ću ja ovdje sad pokazivati više kuća, ali uvijek su mi nekako bila pretenciozna i nekad znaju biti onako i dosadna. Zato sam odlučio da ovdje pokažem ne samo elemente kuće, kako ona izgleda i kako ona funkcionira, nego ću pokazati nekakav proces. Gdje smo mi bili, kako smo i što smo razmišljali od početka natječaja pa kroz nekakvu fazu. Znači, predavanje će biti podijeljeno nekakav uvod koji se odnosi o nekakvom natječajnom dijelu, dalje izrada dokumentacije i proćemo kroz sve nacrte. Nakon toga jedan mali dio koji se odnosi na izvedbu i neke upečatljive elemente od kuće kad je ona razgoljena cijela i na kraju ću se nekakvom šetnjom, možda će se neki slajdovi ponavljati, ali nekako proći kroz kuću, kroz njezine elemente. To je bio godina 2013. Ja mislim 2014. Mi smo tada paralelno sa ovom, ali nešto malo smo ga prije počeli radili natječaj za kulturni centar na Tajvanu u Taichungu. Lokacija tog centra je bila ovaj park koji je projektirao Philip Ram. Dosta smo ga proučavali i tamo ima neizmjerno puno elemenata te interakcije između prirode i čovjeka. Na koji način u toj zemlji, u toj prirodi koja postoji u tom parku čovjek iskorištava energiju stvarajući i naglašavajući pojedine prirodne fenomene i na taj način je on onako oblikovao pojedine zone prostora. Dosta smo to proučavali i to je bio nekako i dio nekog zadatka. Dugo smo u tom natječaju vukli onako dva paralelna rješenja. To se nama dosta često radi da nekako dva koncepta koja imamo pa i onako puštamo ih da su dosta živi u procesu projektiranja i onda u nekom trenutku neki maknemo i neki ono ostane bitni. Ovo je bila još jedna referenca u natječaju, to je Hermann Herzberger. Ne znam kako ova kuća danas funkcionira, ali ovdje nas je privukao taj jedan samo prostorni doživljaj koji je skoro uvijek od Hermana nekako izostane ona doza dizajna i doza estetike i to njegovo vjerovanje u ovakvu organizaciju prostora je nešto što je svakako vrlo upečatljivo za njegov rad. Ta snažna vjera koju je imao u borbi protiv hodnika, u borbi protiv nepotrebnih elemenata, u borbi da ostvari što bolji odnos čovjeka i onog ambijenta kojeg on stvara. Ovo je neka od prvih skica za natječaj. Obično u predavanjima sam prestao prikazivati skice, ali meni se čini da nije nekako loše da malo podsjetimo na neke ljudske crteže i na neke prirodne datosti koje čovjek ima, jer ovaj razvoj tehnologije, razvoj hardvera i softvera nas vodi u nekom matematičkom smislu. Ja mislim da ponekad je intuicija pametnija od mozga i može nekad dokučiti neke stvari koje možda nekim matematičkim ili procesom sa mišom ne bi došli. U ovim dvije skicama već se nazire nekakva osnovna kompozicija, dva reda volumena, jedan je donji, drugi je gornji, oni se međusobno u tom nekom odnosu isprepleću i dovode u zajedničku vezu. Naravno, svaki od tih elemenata ima i dio koji ih povezuje. Ove donje povezuje crta koja se nalazi na zemlji, a gornje povezuje crta koja se nalazi na krovu.
Ovi tlocrti će se ponoviti još poslije, ali ne u ovakvom obliku, ali pokazujem ih sada iz razloga, ovo su natječajni tlocrti, pa možda će nekome ono ostati vizualno zapamćeni, jer fascinantna je mala razlika između ovoga što se dogodilo na natječaju i onoga što je bio rezultat ovog našeg cijelog procesa kroz koji smo prolazili. Ovo je natječajna maketa koja pokazuje taj odnos jednih, u stvari ovdje je najvažniji taj odnos pozitiva i negativa. Ta dva sistema su jednaka u svojim volumenima, ali nekako u arhitektonskom doživljaju i onom taktilnom dijelu su različiti. Natječajna maketa još jedanput. Vidi se odnos gornjih i donjih kubusa i praznine koje naravno postaju jednako važne kao i puni dio kuće. Ovo je još jedan kolaž iz samog natječaja i natječajna maketa odozgo. Ovaj prozirni dio je u stvari dio zatvorene kuće. Početna razmišljanja o konstrukciji vodila su nas prema tome da donji dio stvarno napravimo od betona, da donji dio pokušamo napraviti u nekom laganijem materijalu sa laganijom oblogom. Međutim, to se pokazalo užasno neracionalno, užasno skupo i u nekom trenutku nedovoljno efikasno za ove sadržaje koje smo mi trebali tamo smjestiti. Ali vidi se ta neka zona preklapanja konstrukcije gornje i donje. Sad ću proći kroz nacrte. Mi ovaj projekat nismo ugovorili sa nekim zagrebačkim ili našim ministarstvom i nekom našom institucijom, već je bio ugovoren sa firmom Kovi iz Kopenhagena, iz Danske, koja je u stvari vodila tu investiciju u ime Western Balkan i Western Framework. Znači, Western Balkan raspiše nekakvu određenu kvotu novaca i onda se javljaju velike firme koje to pokupe i oni su ti koji to sve skupa vode. Nama je to jako pasalo zato što na tim nekakvim zajedničkim koordinacijama pojavljivali su se neki kontrolori koji su dolazili izvana. To su bila dva vrlo simpatična gospodina. Jedan je bio Francuz Regis, a drugi je bio Grk Vasilis. I oni su tim svim razgovorima ipak davali jednu kulturniju atmosferu nego što smo nekada prije prolazili kad su to nekad bili naši odnosi. I to je trajalo do određenog trenutka dok se nije prekinulo sa jednim izvođačem i otišao drugi. Oni su se tada samo spakirali i naravno napustili nas i otišli. Na prijašnjem slajdu vidjeli smo gdje se Secel nalazi u Zagrebu, ali mislim da to je svima jasno. Na onom jednom slajdu prije pokazao sam Mercator, muzej i Secel. Naš prvi doticaj sa tim radom je svakako bio iskustvo koje imamo sa kućama koje smo napravili već na zagrebačkim avenijama. Da li je to na zapadu grada ili na ovoj južnoj, i muzej i Mercator, dva su potpuno različite tipologije, nemaju ono dodirnih točaka u toj tipološkoj odrednici. Bili smo sigurni da ćemo i željeli smo ovdje nešto napraviti drugačije. Ovo je sada tlocrt, ja se nadam da se moj miš vidi po ekranu. Ovo je sad tlocrt tlocrt prizemlja u situaciji. Parcela nije tako velika, kuća zauzima dosta veliki dio cijele parcele, ali vidi se odnos prema ulici, odnos prema pješačkom kolniku koji je neka javna površina. Naša želja je bila da nekakav ulazni trg izdvojimo od same kuće i da njega učinimo više dijelom pješačkog hodnika nego dijelom kuće. Uz kuću je postavljena jedna duga staza koja opslužuje sve ulaze i sve čini ravnopravnim. Čini ravnopravnim i otvoreni park i kuću i zonu parkirališta. Kasnije ćete vidjeti, ta staza je crvena. Sa sjeverne strane je servisni ulaz gdje je vjerojatno parkiranje za neke zaposlenike ili ljude koji dođu relativno na kratko ovdje sa ulazom u podzemnu ramu. Na istočnoj strani treba se dogoditi neki inovacijski park, ma šta to značilo. Dugo smo oko toga pričali sa investitorom i pokušavali dokučiti koje aktivnosti se tamo trebaju dogoditi.
Nije to tako precizno definirano. Park je relativno mali i zbog toga smo mi napravili naglašenu konfiguraciju terena. Na nekim mjestima dižu se neka brda u obliku nekih krnjih piramida na koje se možete popesti ili se negdje upušta gdje je mali amfiteatar. Isto tako ovdje uz ovu fasadu vi se sa nekim brdom popnete do pola kuće kao da je brdo naslonjeno na kuću i želi je gurnuti. Garaža funkcionira onako racionalno sa 3 ceste, obostranim parkiralištem. Uz taj dio su i neke servisne tehničke prostorije u prizemlju i naravno neki odušci da ta garaža može imati kvalitetan zrak unutra i 2 izlaza na južnoj strani s kojima se izlazi na onu dugačku stazu uz južni dio gdje izlaze neki posjetitelji koji ne znaju koju od ovih vertikala koristiti. Ovo tamno su označene nekako vertikale prizemlja, odnosno kubusi prizemlja radi lakšeg snalaženja. Najvažniji tlocrt donje 3 etaže, odnosno etaže ovih betonskih kubusa, betonskih blokova je sigurno prizemlje i po svojoj organizaciji ono funkcionira na način da je u jugoistočnom uglu, donjem desnom uglu najmanji kubus i oni rastu naprosto od manjeg prema većeg da bi na zapadu završili sa najvećim kubusom. Na taj način između se formiraju 3 prostora, jedan ovdje neposredno uz ovaj glavni ulaz, drugi ovaj tu i treći ovaj kao foaje ovih svih dvorana i radionica. Na kasnim slikama što će se vidjeti potpuno su 3, a gornji kubusi su potpuno obrnuti. Znači ovdje smo zatvoreni na 3. katu da bi se ta gornja otvorenost u ovom tu dijelu što više naglasila. Na fotografijama kasnije ćete vidjeti na koji način i kakav je prostorni doživljaj svakog od ovog tu dijela. Kad dođete ovdje, vaša percepcija je više usmjerena prema vani. Kad ste tu, taj prostorni doživljaj čine više ovi osvjetljeni zidovi, dok kad dođete ovdje, tek je drugi pogled prema vani, dok kad dođete ovdje, pogleda prema vani gotovo nemate, već cijeli prostorni doživljaj stvaraju ovi betonski zidovi i prostranstvo iznad vas. U ovom dijelu kubusa su neki servisni sadržaji od recepcije, uprave, kuhinje, sanitarija, vertikalnih komunikacija do nekog kafića. Ovamo dalje su radionice. Radionice su multimedijske. Bio je vrlo mali zahtjev za prirodnim osvjetljenjem, ali je bio zahtjev za jakim razvojem multimedije koja se onako prostire po cijeloj kući, ne samo unutar kubusa, već vidjet ćete i fasade kubusa dobivaju svoje ekrane, tako da bi cijela kuća mogla služiti u te neke prezentacijske svrhe. Ova najveći kubus na kraju organiziran je na način da se u njemu nalazi još jedan drveni boks, jer to je prostor u koji može stati najviše ljudi, a ova okolna komunikacija nam je omogućila da imamo dobro punjenje toga, da imamo u slučaju security-a dobar način izvođenja van i važnih osoba, a i stvorila je nekakvu posebnu atmosferu unutar tog dijela. Tlocrt 1. kata, svi su ovi prostori dvoetažni i tu se proteže njihova gornja etaža prazna. Ovdje su servisni prostori i ovdje se uprava hotela razvija još na jednoj etaži. Sama dvorana ima nešto izduženiji oblik iz razloga zato što je zamišljeno da se ona podijeli popola i u tom slučaju onda ova polovica ima zadovoljavajući proporciju, a nije onako uski hodnik. Ovaj dio dvorane je ravan, dok je ovaj tu dio kosi i na njemu su nešto manje udobnija sjedala. 3. etaža je uglavnom servisna, tu se nalaze klima uređaji i ostala postrojenja HAVC-a. On se nalazi na drugom katu, iz razloga da bi bio osiguran jednostavan spoj kanala sa kubusima iznad i isto tako sa kubusima ispod. Tu je ta interakcija najjednostavnija i ušteda na nekakvim komunikacijama. Na ovoj etaži se nalaze isto tako neke mostovske poveznice tih kubusa i moguće je na toj etaži
ostvariti funkciju u ova 3 elementa koji isto služe za određeni rad. U stvari tu je neki data centar na ovom središnjem boksu. Sad dolazimo na najvažniju etažu ovih aluminijskih kubusa. Ovo sivo su betonski krovovi boksova ispod. I komunikacija između ovih radnih prostora odvija se preko ovih terasa. Znači preko ove centralne terase ulazimo u ova 4 kubusa, a ovim putem dalje je moguće prolazak sve do ovog smještajnog dijela. Tako da na ovom katu je komunikacija preko krovova betonskih kubusa, preko ovih recimo betonskih trgova na nekoj etaži na koti od 10 metara i 80 centimetara. Sve ove terase ne pripadaju cijele unutrašnjem prostoru, već je granica između unutrašnjeg prostora koja se proteže vrlo pravilno između unutrašnjih kubusa i ona ide ovom linijom. Radni prostori za više ljudi organizirani su sa pogledom u interijer, dok su pojedinačne sobe okrenute prema vani. Na ovom katu vidljivo je da od najmanjih kubusa sve raste do najvećeg u suprotnom smjeru nego što je to bilo u prizemlju. Ova terasa je potpuno otvorena. U ove kubuse se ne ulazi zbog nekog funkcionalnog razloga, već je jedan prostor HAVC-a, drugi je spremište, a treći su baterije za ove vjetroelektrane. Sljedeća 2 kata su još po organizaciji jednostavnija. Uspostavljena je jedna kružna veza preko mostova kojom prolazite i moguće je na taj način kružiti i obići sve ove radne prostore, jer ove veze između njih ili preko ovoga više nema i naravno uvijek je uspostavljena mogućnost prelaska u ovaj zadnji kubus. Zadnja etaža funkcionira na isti način, da je komunikacija kružna i ona kupi sve sadržaje. Ovaj najveći kubus u stvari definira i gabarit krova koji se u njegovoj širini prolazi preko cijelog dijela kuće i stvara tu gornju poveznicu aluminijskih kubusa kroz sve etaže. Krov pokazuje prostor nadsvjetla iznad više etažnih prostora i neke zone gdje se neka postrojenja događaju. Vertikalna komunikacija nije vidljiva. Vi kad šetate između kubusa ne vidite nigdje stepenice s kojima se odlazi gore. To je iz razloga jer smo htjeli više naglasiti prostorne odnose, a nismo htjeli naglasiti to komunikacijsko dinamično penjanje prema gore. Taj prostorni odnos stajanja jednog kubusa na drugi, mislim da je na ovaj način onako ostavljen sam i njemu je dat primat. A gore ovako idu oni koji u pravilu znaju i koji tu rade i koji su familijarni sa organizacijom kuće. Krov ide u širini onog zadnjeg kubusa i on pojedine dijelove natkriva. Ovo je samo relevantna kota 10 i 80 na kojoj se događa ta izmjena, taj nekakav novi horizont koji dijeli donji dio kuće od gornjih. U pravilu su na kućama uvijek najinteresantniji poprečni presjeci, a ne uzdužni, budu užasno dosadni. Međutim, ovo je jedna od rijetkih kuća gdje nam se ovaj uzdužni presjek činio i čini se interesantan jer se pokazuje vrlo jasno ta izmjena jednih i drugih kubusa. Ovo sivo su pogledi prema vani i vanjske stijene koje se vide u drugom planu. Krov prolazi preko svega, a uvijek postoje nadsvjetla iznad dijelova koji idu kroz više etaža. Na jednaki način, i to je jasno čitljivo na svim pročeljima, znači južno pročelje na kojem se očitava raspored donjih kubusa, raspored gornjih kubusa sa ovim jasnim rezom i prelaskom kuće iz jednog sistema u drugi. Istočno pročelje gdje su ove plohe staklene veće u odnosu na pune dijelove kubusa. Sjeverno pročelje de facto funkcionira na jednaki način kao i južno.
i na njemu se najjasnije čita struktura kuće. I zapadno pročelje koje na sebe ima naslonjeno brdo, na kome je onako vidljivo da se možemo po nekakvoj zelenoj travi popeti do nekog prvog kata, a onda gore nastaviti stubama. Na toj strani se nalazi ona terasa koja sa tim stubama i sa tom komunikacijom postane nekakvo proširenje onog vrta koji je u nekom trenutku se činio mali. Ovo je jedna onako šematski pojednostavljen detalj upravo na toj koti 1080 gdje se događa izmjena volumena. Možda najvažnije na ovome tu je vidjeti da smo pokušali izbjeći bilo kakve opšave, nema rubnih opšava i ti svi volumeni egzistiraju u materijalu u kojem su i napravljeni. Ja mislim kad bi se na tim svim betonskim rubovima još pojavio onaj mali okapni lim i ovo, da bi to sve skupa učinilo vrlo fragilnim i vrlo nekako neuvjerljivim. Tako da smo iznašli način na koji taj dio betona vanjski se može izbetonirati s ovom pasicom i ovo sve skupa zatvoriti. Ista je slučaj i kod aluminijskih kubisa, ali tu je to nešto jednostavnije izvesti. Ova linija 1080 pojavljuje se na svim crtežima. Ovo je segment izvedbenog nacrta, ne zato da bi sad trebalo nešto na njemu proučavati, a čisto da se dobije neka relacija, dimenzija tih nosivih elemenata i dimenzija masivnih kubusa i način na koji su oni formirani. Radi se naprosto o dva lijevana zida, jedan uz drugi sa toplinskom izolacijom između, jedan je nosivi sa običnim betonom, a drugi je sa tekućim SCC betonom, što ćemo kasnije vidjeti u nekakvim fotografijama. Ovo je etaža 3. kata gdje se vidi sad ta izgubljena masivnost ovih zidova sa ovom relativno laganom oblogom aluminijskim panelima. I vidi se ta terasa na koju kubusi izlaze i način kako su oni povezani. U ovoj fazi projektiranja mi smo odlučili napraviti jednu veću maketu koja će pokušati sa realnim materijalima i sa glumljenjem realnih materijala nam onako pokazati točno na koji način to funkcionira, da provjerimo naše crteže, naše mjerilo, jer prostorne kvalitete nisu precizno mjerljive, ali sigurno postoji razlog zašto nešto volimo ili ne volimo. Da li nešto volimo ili ne volimo nije samo indirektno vezano s toj percepciji, već je sigurno jedan od osnovnih faktora znanje i poznavanje toga što gledamo. Ovu maketu smo postavili u sredinu našeg ureda, na visinu očiju, tako da nam je onako stalno bila u nekom fokusu, kad god bi prolazili, uvijek je taj pogled unutra bio prisutan. Još jedanput smo prošli kroz sve međuodnose, načine na koji uski i široki dijelovi kuće funkcioniraju, način na koji se percipira iz donjeg dijela dio krova. Pokušali smo glumiti tu jednu onako odsjajnu površinu ovih gornjih etaža i vidjeli smo da ona stvara i naglašava to prirodno svjetlo još jače. U tom trenutku smo zaključili da svaki od ovih naših kubusa je u stvari kuća za sebe i tako smo ih u jednom trenutku počeli tretirati. Počeli smo ih sagledavati kako bi oni funkcionirali, da su samostalni objekti. Naravno, uvijek smo imali na pameti da se na gornjim etažama događaju na određenim mjestima naljeganje aluminijskih kubusa. Na ovaj način su iscrtane sve fasade svih elemenata od 1. do 3. koji u sebi obuhvaćaju od 1. do 3. kat, na način da je na njima vrlo precizno označena svaka utičnica, svaki element ventilacije,
svako mjesto gdje će se dogoditi ekran, svako mjesto kamere, svako mjesto dodatnog reflektora. I to smo stalno updatirali kako smo dobivali podatke od instalatera, naprosto iz razloga jer se radi o betonu na kojem nema kasnije mogućnosti nekog utjecaja. Znači kad je on izliven gotov, nije više moguće dovesti neki priključak ako je on zaboravljen, a meni se još nikad nije dogodilo da nešto nije bilo zaboravljeno. Ovdje smo to sa ovim crtežima pokušali onako sveobuhvatno definirati i da to bude precizno postavljeno. Ovo je ovaj najveći kubus i ovo gore je zeleno, je to nekako penjanje koje sam spominjao prije zemlje do pola. Ovo je kubus koji je nešto manji, u njemu se nalaze radionice, on ima jedna velika vrata da se može u potpunosti otvoriti prema holu, a isto tako iznad sebe, ovo tu su neke zone projekcija koje se događaju sa kubusa nasuprot. Naprosto trebalo je postaviti sve od hidrantskog ormara do malih utičnica u prizemlju i svaki od tih kubusa u sebe na jednom mjestu ima jednu drvenu klupu koja se tamo mora dogoditi. Ona dolazi unutar opreme, ali svaki od kubusa dobije jednu drvenu klocnu od punog drveta 45 i dužine koliko već mu paše i ona se mora naći na tom spoju određenog dijela poda i stropa kod tih kubusa. Raspored prozora na kubusima nije pravilan. Nije pravilan iz razloga što nismo htjeli otvore naglašavati, ne smo htjeli naglasiti masovnost i snagu tih kubusa koje nose pola kuće iznad sebe. Na taj način neki prozori su zgusnuti, ali onda dobijemo jednu veću plohu okolo masivnog čistog zida. Kad je taj otvor u prizemlju veći kao što je ovdje da bi se spojio taj dio sa holom, onda ovdje dobivamo jednu količinu zida koja uspostavlja tu masivnost i nema primisli nekoj fragilnosti. Kubus broj 4 i sad oni ovako pulsiraju od većeg prema manjeg dok ne dođemo do zadnjega, ali uvijek je skoro na jednaki način tretiran unutrašnja strana od vanjske, kao da se radi o nekoj samostalnoj kući koju sagledavamo sa svih strana. Ovo je ovaj tu gdje je recepcija, taj je nešto u prizemlju otvoreniji, gore je zatvoreniji sa 2 vanjska prozora koji omogućuju neki dio osvjetljenja. I ovo je ovaj zadnji. U tom trenutku mi smo bili spremni za gradilište. Doveli smo sebe u takvu situaciju da o kući sve znamo, da sve detalje smo prostudirali i gradilište je krenulo. Ovo nije naravno početak, ali neću sad ovo kronološki kroz ovo povući, nego samo neke elemente koji pokazuju nosivi zid betona sa postavom izolacije skroz okolo. Na ovom kraju već se počelo betoniranje gotovog i završnog fasadnog zida. U vrlo ranoj fazi tražili smo da nam postave neke uzorke gornjih elemenata fasade kako bismo ih mogli kroz nekakav duži period od nekih mjesec i po dana proučavati, gledati u različito doba dana i u različitim vremenskim uvjetima. Uvijek sam volio ovaj slajd jer je nekako pokazivao segment kuće koji je sam za sebe i ima tu nekakvu proporciju koja nam je svima draga, izduženija, a manja tlocrtna. Ovo je onaj najmanji kubus na jugozapadnom dijelu. Vidljive su reške koje su ostavljene gdje će se spojiti bravarija u budućnosti i gore treba primiti nosivost onog gornjeg kata. Ovo je sad već u nekoj fazi se dobio doživljaj kako će to sve skupa izgledati. Uvijek nam je bila draga ova nosiva konstrukcija velikog kubusa iznad, koja u donjoj zoni ima visoke grede i ona nekako nalježe i sjeda na ovu masu kubusa koji se nalaze ispod nje. Kuća ima visoku tehnologiju, proučavali su, kako sam rekao, rama, međutim ona nju ne pokazuje. Ovo nije onako nekakva kuća koja pokazuje visoku tehnologiju, sama ta tehnologija je skrivena
i omogućava nam da sagledavamo prostor bez nekih elemenata ventilacije, klimatizacije, grijanja po podu ili nekih radijatora, već su samo ove ovdje rupe i podno i grijanje i hlađenje koje se događa u ovom tu dijelu dovoljni da ta kuća zadovolji sve kondicije unutrašnje temperature i kvalitete zraka koje su bile postavljene. U određenoj fazi krenuli su na gornja 3 kata. Ovo je sad sjeverna strana sa betoniranjem ovih istaka. Te skele su poprilično dugo stajale u cijelo ovo vrijeme, a pogotovo unutra. Ti prostori su bili zarobljeni, ali to je bio jedini način da se izvede ovaj dio. Ovo je već jedan kubus donekle pripremljen, obrušen. Dugo smo se bavili SCC betonom. Koliko je kvalitetan beton, još je više za to nužna kvaliteta oplate. Nažalost, ta oplata toliko košta da je to bilo nemoguće isfinancirati unutar ovog projekta i cijena je odlazila u nebesa. Mi smo ovdje koristili novu oplatu, međutim nije to oplata koja je baš u potpunosti namijenjena za ovu vrstu betona. Nakon toga predvidjeli smo brušenje završne plohe i to brušenje je išlo relativno brzo, vodeno i na taj način se postigla kvaliteta i sam taj taktilni dio, dodir betona onakav kakav smo mi htjeli. SCC beton ne uljeva se odozgo, on se u oplatu uljeva u donjem dijelu, zato postoje ove ovdje rupe, ovo su naprosto rupe za faze betoniranja koje u ovoj ovdje zoni postoje. On se uljeva odozdo i špricava se i podiže se prema gore, jer kad bi se odozgo uljevao došlo bi do segregacije, pada betona dole i segregacije elemenata od kojih se on sastoji. Kad sam vidio prvi put to, mislio sam da se ta žitkost, odnosno ta vodenost neće nikad stvrdnuti, međutim to je sve funkcioniralo dosta dobro. Još jedan pogled na onaj najmanji kubus koji smo prije vidjeli pod onim skelama, sad kad je dobio gore svoje opterećenje i kad je nekako kuća sjela na nju. Mislim, ovdje se vidi da se i u ovoj fazi kad su kosti ogoljene i kad kuća pokazuje svoj kostur, da još uvijek ta ideja sjedenja jedno na drugo funkcionira. Ulazni prostor sa 3 kubusa, 2 su sređena, ovaj središnji još zahtjeva obradu. 3 vrste fasade smo razmatrali. Ovo su kompaktne kompozitne aluminijske ploče, jednostavne za uporabu i nisu nekako prevelike cijene, tako da mislim da su primjerene za ovu vrstu javnih investicija. Lijevo je potpuni aluminij, znači sirovi aluminij samo je loksiran, i u sredini je aluminij koji je toliko izbrušen da je upravo poput ogledala. I desno je ovaj koji smo mi izabrali, to je taj brušena struktura aluminija koji ima taj jedan mutni odraz. Ovo naravno u sredini malo nam se ipak činilo tu mač da je to pravo ogledalo, jer imam osjećaj da ne bi mogli kontrolirati neke izglede i neke situacije koje bi se na njemu događale, tako da je vrlo brzo odluka pala da je to ovaj desni element. Pogled sa istočne strane, sad je već kuća dobila nekako svoju punu visinu i naziru se ovi prozori, ja bih ih radije zvao rupe u betonskim kubusima koje pokušavaju tu njegovu masivnost ostaviti prisutnim. Pogled sa sjeverne strane, već se odnos kubusa vidi na koji način oni međusobno funkcioniraju. Ovo je vertikalna komunikacija o kojoj sam govorio, ona je
nije prisutna i kad se šetamo prostorom ne vidi se. Smještena je na način naravno da je u preklopu jednog i drugog kubusa, donjeg i gornjeg, i naravno ovi zidovi oko nje su onda nosive jake jezgre, jer to je dio preklopa koji je moguće provući kroz cijelu kuću. Stubišta su izvedena isto od SCC betona u kalupima i postavljena su na licu mjesta izbetonirane polupodeste i podeste na način naravno da su dilatirane od zida i one kao takve funkcioniraju ne prenoseći buku okolo. Ovo je sad već jedan pogled iznutra gdje se u toj gradilišnoj fazi vide, i prvi put smo mogli ovako na licu mjesta iskontrolirati te međuodnose, i tu nas je uvijek sad zabrinjavala samo jedna jedina stvar, a to je ona kvota 10-80 koju smo mi onako crvenom linijom vrlo precizno u nacrtima zadali, a kako će se ona ostvariti u ovakvim rašomonima, odnosima lijevanja betona i masivnosti. Ovaj slajd mi je uvijek bio drag jer pokazuje taj jedan gap odnosa jednog i drugog sistema, i taj odnos mi se činio da smo ga možda na taj način trebali napraviti, da to možda nije trebala biti linija, nego da se pojavi jedan gap koji bi onako sa tom jednom svojom tamnom sjenom odvojio jedan od drugog dijela. Ovdje smo se dosta namučili da ta linija bude poštovana i da ona prođe kroz svu svoju ravninu i da bude konstantna kroz sve dijelove. Početak montaže krova. Krov je čelični, on ide i preko zatvorenih i preko otvorenih prostora iz dva razloga. Stvara jedan zračni tampon u koji se ispuštaju neki reciklirani zrakovi iz kuće, ali isto tako stvara jednu dobru toplinsku barijeru od krova prema samoj kući. To mu je prva zadaća, a druga zadaća naravno bila je, mi ovdje imamo visoke prostore koji su požarno vrlo zahtjevni i morali smo stvoriti jedan dio gdje se skuplja dim. Znači, ako u slučaju dođe do požara, najopasniji iz ove gornje etaže je dim. Taj dim specijalnim ventilatorima mora se moći negdje što brže isisati, izmaknuti iz prostora u kojem su ljudi. Tako da taj prostor je dimni planum u slučaju požara. Još jedna slika odnosa kubusa između. Ovo je već nekakav polagani završetak. Na nekim dijelovima naziru se ploče stropa, a podovi su se počeli brusiti. Krov polako se završava, fasada je negdje gotova. U jednoj fazi kad je to sve skupo završilo, kad se upalilo svjetlo, svi radnici su mi slali ovakve slike. Ovo se njima jako sviđalo, onako izgledalo je dosta upečatljivo i dosta ekspresivno u tom tu dijelu, jer se tada testirala rasvjeta i sve je gorilo 2-3 dana. Na kraju, naravno, svake građevinske faze dođu fini radovi i unutrašnje drvene obloge. Cijela poanta je bila u tome da unutrašnjost kubusa bude atmosferom, materijalom, osjećajem, toplinom, zvukom potpuno različita od onog doživljaja kojeg imate kad se šetate kad se šetate oko kubusa. I tako smo došli do kraja faze izvedbe. Sad ću proći kroz jedan dio fotografija koje trebali pokazati na koji način to izgleda kad je gotovo. Na ovoj fotografiji vidimo ovaj zapadni dio parcele sa parkom koji je relativno mali i tom konfiguracijom terena koja se događa da bi park dojmljivo bio veći. Kubusi se nižu od većeg prema manjem i gore obrnuto. Na taj način ova donji dio kuće izgleda dinamičniji, jer perspektiva je još jače naglašena dimenzijom ovog kubusa u odnosu na kubus ispred, dok gore imamo osjećaj da je kuća onako vrlo statična, jer svaka ova širina zbog perspektive izgleda isto, kao da su ti gore kubusi onako užasno statični i stoje, i ta izmjena te perspektive gornje kata u odnosu na donju je vidljiva u određenim vizurama kuće. Druga strana sa trgom
koji više pripada pješačkom kolnom pristupu i ovoj tu busnoj stanici. Znači, htjeli smo da to naravno koriste stanovnici i ljudi koji čekaju bus, tramvaje i koji ovdje prolaze prema Velesajmu. Crvena traka uzdužne komunikacije koja sve elemente čini ravnopravnim od glavnog ulaza do ulaza u park i ponovo taj odnos dimenzije kubusa u ovom trenutku on je sad obrnuti. Znači svaka širina u ovoj perspektivi od ovih kubusa nama se čini potpuno jednaka, a u stvari oni su različiti. Kuća izgleda u ovom dijelu statičnija od ovog gornjeg dijela. Ovdje se sad vidi način kako funkcionira i kakav je odsjaj fasade prema ostalom dijelu. To smo vrlo teško mogli isprobati u nekom renderu, u nekoj stvarnoj simulaciji, a ovdje je sve to prvi put nama bilo vidljivo. Još jedan pogled kad su upaljena unutrašnja svjetla, na koji način svjetlo probija između, naglašavajući više prostora između nego same volumene. Isto tako pogled još možda u fazi izvedbe sa sjeverne strane. Svi prozori na aluminijskom dijelu koji se nalaze na ovom krajnjem obodnom dijelu kuće uvijek su zatvoreni sa ovim fasadnom oblogom koja u sebi ima perforacije. Normalni prozori jedino egzistiraju onog trenutka kad su oni udaljeni od tog nekakvog vanjskog gabarita. A u tom gabaritu je ovaj zadnji kubus koji mu daje dimenziju i poneki kubusi se spuste dole, nalazi se u tom gabaritu, zato ovdje ni nema prozora. Pogled sa istočne strane, aluminijski kubus stoji na 3 betonska elementa, postoji konzola je na onoj strani gdje je najveći kubus na koji je ona naslonjena. Kao što krov povezuje sve kubuse aluminijske i kao da oni izrastaju iz tog krova prema dole, na isti način ova betonski postament povezuje sve kubuse i daje im okvir, sve kubuse betonskog dijela, i oni idu, i ove stepenice idu skroz oko kuće, stvarajući tako jedinstvenost i definirajući tu neku zonu prizemlja, jer mislim da zona prizemlja nije definirana na vratima unutra vani, nego ovim nekim gabaritom, ili ovo ima jednaku važnost kao i unutrašnji prostor i unutar toga. Južna fasada koja nam još jedanput pokazuje tu preciznost odnosa i tu reverzibilnost odnosa gornje i donje zone kuće. Ovo je detalj sjeverne fasade sa svojim planovima, krov koji je najviše izbačen van i pošto su u njemu otvori, oni su perforirani u ravnini fasade, dva kubusa između koja stoje na ovom rasponu od kubusa koji su definirani u donjem dijelu. Prozori svih radionica su jednaki, dimenzije 2,20 m na 2,20 m. Oni su čelični i loksirani su u tamnu boju da se ne dobije dojam, da se sljube sa bojom stakla, jer staklo je uvijek tamno na toj strani. Ovo je još jedan pogled iz parka gdje vidimo njegovu konfiguraciju. Ovdje se on upušta, na ovom tu dijelu se diže i isto tako se diže prema kući. Park je neizmjerno važan, ta komunikacija između ovog vanjskog otvorenog dijela i parka, oni čine jedinstvenu cjelinu, kao što sam već rekao. Od tih silnih aktivnosti koje su se trebalo događati, koje je investitor trebao definirati da se mi s njima pozabavimo, vrlo je teško bilo to izdvojiti, tako da se u parku samo postavljeni su ovi malo ružni elektromarići koji imaju priključke za razne vrste medija, pa to omogućuje nekakvu onako interakciju ili nekakva događanja u pojedinim zonama parka. Sad dolazimo u interijer kuće. Ovo je dio čiji je doživljaj
najviše okrenut prema vani. Znači, nalazimo se u onom najrahlijem jugozapadnom dijelu gdje su kubusi mali i prvi put kad pogledate ovaj slajd i kad vam ono oko dođe na njega, vaša percepcija ide prema vanjskom prostoru. Prema vanjskom prostoru, prostor je s gornje strane zatvoren i ove velike plohe daju mu tu jednu onako otvorenost prema vani. Tek onda se nekako percipiraju ovi elementi zidnih ploha koji su osvjetljeni. Da bi se ova visina jače naglasila i da bi prostor dobio neku ljudsku dimenziju, lampe su spuštene na visinu 3 metra prema dole, tako da se u donjoj zoni dobije jače osvjetljenje, a da ovo gore ostane u nekoj tami, dobivajući jaču refleksiju u samom stropu. Ovo je sad samo dio na koji način su upotrebljeni materijali. Znači, pod je betonski, zid je isto tako betonski, pod ima određenu granulaciju u sebi nekih malo crnih kamenčića. Spoj zida i stropa je sa upuštenom fugom, znači nema sokla i na taj način, a ovi kubusi od pulteva, od recepcije su od sirovog aluminija koji je samo eloksiran. Ovo je sad pogled iz ulaznog hola prema onom sljedećem dijelu gdje se nalazi restoran i kafić. Ovdje su vidljivi svi elementi što se nalaze na fasadama betonskih kubusa koje smo mi u onoj fazi crtali, od samih utičnica, zvučnika, reflektora, elemenata havca i prozora koji su u pravilu jednakih dimenzija, te elementi multimedije koji se protežu kroz cijelu kuću da bi se izbjeglo bilo kakvo označavanje ili reklamiranje ili nekakva uputstva koja bi se trebala dogoditi po ovim betonskim zidovima. Iz ovog dijela vidljiv je i krov. Ova mi je slika uvijek bila draga zato što na najbolji način pokazuje kako otvorenost ove prve zone, otvorenost ovog prvog kontakta sa kuće i ta nekakva naša usmjerenost prema tom vanjskom prostoru sa ovim tankim šprcima koji bi najviše voljeli da ih i nema. Daljnji korak prema sljedećoj zoni vodi nas kroz nekad duži, a nekad širi prolaz između dva kubusa, ovisno šta se nalazi i koji su sadržaji tamo smješteni. Tu prolazimo kroz jedan kubus koji je recimo unutra potpuno crn, samo ima šank i policu aluminijsku i na taj način je postignuta ta velika razlika između unutra i vanjskog prostora ovdje. Ovaj slajd kad ste vidjeli, vjerojatno prvi dojam i prvi pogled pada na ove obasjane pune plohe, tek je u drugom planu, odnosno drugi nekakav pogled prema vanjskom dijelu. Ovdje su nam dimenzije gornjih i donjih kubusa približno jednake, tu dolazimo na ono isprepletanje, pa su se već počele javljati naznake ovih malih rupa prema gore koji idu do visine 22 metra. Lampe, pošto je ovaj prostor se doima manji od onoga, lampe su isto tako manje i na jednakoj visini kao i one prije. Ovo je jedan detalj odnosa rasvjete, načina opšava oko prozora i nekakva sekvenca unutrašnjih komunikacija koje, kao što sam rekao, izvana nisu vidljive. Zona i pogled u ovom zatvorenijem dijelu na jednu betonsku stranu sa prolazima koji vode prema ulaznom prostoru. U svaku ovu zonu može se zasobno ući, moguće je da funkcionira neovisno, a da ulazite u ostali dio kuće. Pojedine zone su vrlo uske, zato što nam ovo je prolaz prema glavnom dijelu konferencijskog gdje se nalaze velika konferencijska dvorana i radionice. Taj dio je najuži, jer mi se čini da ova gustoća omogućava da funkcionira u mjerilu i za pojedinca i za grupu. Ovo je dio kad ulazite u neki prostor, u taj prostor uvijek ulazite sami i onda dođete među mnoštvo. Tako isto ovdje, ovim hodom morate proći kroz ovaj hodnik da biste
da biste došli u kubus. Pojedini u ulazni hol. Pojedini kubusi na drugom katu spojeni su mostovima i ovako izgleda ta perspektiva kad se malo podignete neposredno ispod ovog spoja sa aluminijskim elementima. Ovaj dio nam pokazuje, kao što smo prije imali, odnos poda i zida, ovaj dio nam pokazuje odnos stropa i zida sa elementima oko kojih smo se mi trudili da ih bude što manje vidljivih na ovoj. Naša cijela intencija je bila da skoro tih elemenata nema, ali nažalost morali su se negdje pojavljivati neki reflektori, neke zaštite od požara, dimni detektori i decentne puhalice za kondicionirani zrak. Kongresni dio može se u potpunosti odvojiti od ostalog dijela i on se odvaja normalnim bravarskim vratima sa ključem, kvakom. Vrata izgledaju kao da su venecijanska i upuštena su u nišu betonskog zida kako bi prolaz inače bio potpuno slobodan. Ovo je sad neki, nazovimo ga, treći arhitektonski doživljaj. Nalazimo se u prostoru gdje su betonski kubusi najveći, aluminijski su najmanji, pogled nam je otvoren u potpunosti prema gore, a ovdje dok se nalazimo ne vidimo vanjski prostor. Vidimo samo naznake svjetla koje prodire kroz ove gepove na jednoj, na drugoj i na trećoj strani. Ovo je recimo nekakav najmanji gep koji je naravno iskorišten da se tu prođe i uđe u jednu od tih radionica. Nalazimo se recimo točno na prijelazu između betona u drvo. Na ovoj strani je velika kongresna dvorana. Ovaj dio nam pokazuje sada odnose materijala unutra vani. Betonski strop vani, crni aluminijski opšav okolo i unutra kompletna drvena obloga stropa, zida i poda. Ovo je ulaz u dio prema velikoj kongresnoj dvorani, upuštene klupe za sjedenje koji čekaju svoje kožne jastuke. Tu se iza ovog zida nalazi garderoba. I dolazimo u veliku dvoranu, ovo je pogled odozgo. Dvorana je naravno djeljiva, kao što sam rekao, u ovoj tu zoni. Ta pregrada se sakrije u vratima koja su ovdje iza i onda se ova platno spoje da može funkcionirati kao jedinstvena. Dvorana je, osim zahtjevnom multimedijom, opremljena sa 16 prevoditeljskih kabina, tako da može funkcionirati za vrlo neke zahtjevnije kongrese na način da se ne moraju postavljati one kućice prevoditelja u same izlaze. Ovo je pogled dvorane odozdo. Cijela je drvena iznutra, u određenim dijelovima drvo je perforirano i se zadovoljava akustika. Elementi nalaze na stropu su crne tamne boje i strop je blago slomljen u dijelu kako bi akustička svojstva bila što bolja. Iza ovih stakala dijelom se nalaze prevoditeljske kabine, a u sredini režije. Kad izađemo iz dvorane, ponovo se vrati vidljiv taj nekakav odsjaj koji se dobiva. Odsjaj je nekad čak malo i naglašeniji nego što je vani. Kao da smo nekako na jedan malo pojačani način dobili to svjetlo unutra. I dapače, on nekad niti ne slijedi smjer s koje strane dolazi sunce da bi s te strane bio odsjaj. Ovo kao da je južno svjetlo, a u stvari je nekakav ulaz zapadnog sunca unutar te dvorane. Odavdje najbolje vidimo krov kojeg sam već prije opisao. Rekao sam da on ima funkciju tog jednog plenuma za dim, ali isto tako zona u kojoj se ispušta određena količina kondicioniranog zraka kad se dobiva ta rekuperacija. Još jedan pogled na ovaj kubus koji ima jedna velika vrata. Znači u ovom ulaznom dijelu postoje dva kubusa koje nasuprotno imaju i veliku stijenu koja se u potpunosti otvara, onda te stijene postanu niše ulaznog hola, drvene niše, drvene rupe u koji se može nešto smjestiti. Ovo je najmanja dvorana. Sve dvorane su opremljene projektorom, zahtjevnom multimedijom, a drvena obloga omogućila je da sve to skupa nekako bude skriveno od ventilacijskih
od ventilacijskih šahtova do utičnica i da se to sve skupa dogodi unutar obloge od drvenih furniranih dasaka. Ovo je pogled iz te dvorane prema vani. Kad se iz betonskog dijela uđe u ovaj, potpuno je drugačija temperatura, miris, drugačije hodate i sad cijeli ono na što je naše tijelo naviklo da nekako prepoznaje atmosferu, to se ovdje dosta dobro osjeti. Ovaj pogled izvana na onaj najuži spoj, najuži dio između dva kubusa. Htio bih nešto reći o ovim opšavima. Kao što sam rekao, prije mrzim one kutne elemente koji skrivaju te spojeve kutova. Ovo je bio detalj s kojim smo valjda najviše razgovarali na gradilištu i stalno smo ih uvjeravali, tražili od njih da betonski rub izvedu što je moguće preciznije. I onda su nam oni govorili da, ali on neće biti kao aluminij, aluminij je ovo je 5 mm aluminij, on je beskrajno ravan, a ovo će dobiti neke, ja kažem, odlično, tu razliku ćemo onda vidjeti. Idemo vidjeti koliko smo dobri da možemo napraviti beton i uz njega staviti nešto apsolutno ravno kao što je aluminij i moram priznati da to na mnogim mjestima odlično funkcionira jer je nekako spoj ta dva materijala iskren. Ne skriva se jedan ispod drugog, a i tomu da, kad vidite rub betona kao što ga vidite na uglu, tomu da neku onako dojam nosivosti i jače masivnosti. Prešli smo na nivo 3. kata, nalazimo se na centralnom kubusu, na njegovom krovu iznad. Ograda nije pozicionirana na samom uglu, na samom spoju poda i zida, već je uvučena metar unutra, tako da bi se taj spoj ostavio potpuno čist i da on nije opterećen detaljem ograde, da li se onda ona spušta ispod i iza, a ograda je na taj način mogla biti onako dosta fragilna sa ovim nekim kosnicima koji su nam se činili dobri da kao ispunjavaju taj jedan pojas od ograde do samog ruba kuće, a i to stvori neki dojam onako malo sigurnosti kad ste na tom, osjećaja sigurnosti kad ste na tom rubu kuće. Moram priznati da vrlo rijetko koristim boje i u projektima, ali ovdje smo se odlučili da to neko mapiranje pojedinih kubusa sa različitim bojama, da bi ljudi možda u budućnosti dobili nekakvu orijentaciju na koji način i kako da pojedine kubuse ili zovu ili objašnjavaju jedan drugoga, a super je to što se zbog ove refleksije u jednom trenutku vidite sve boje ovih kubusa koje postoje, iako recimo crveni kubus ne vidite, on je negdje tamo iznad. Ponovo se vidi taj trg na koji izlaze svi ovi prostori i način na koji funkcionira odnos jednog i drugog dijela. Obzirom da jedan kubus stoji nad drugim, isto tako stube nisu smjele procuriti skroz do betona, zbog toga je čelo prve stepenice od jednakog materijala kao i fasada i onda se ovo tu ima dojam kao rupa u fasadi, a nije ono dio poda koji se nastavlja prema gore. Isto tako je ovaj spoj stropa i ovoga obrubljen je vidljivom crnim profilom, tako da jasno definira taj neki crni rez između jednog i drugog materijala. Ovdje vidite taj odnos ograde prema dole, prema dijelu dubine i ova visina od nekih 20 i nešto metara je ovdje sada saglediva i ta perspektiva koja se događa kroz objekt, mislim da je nešto što ima potencijal. U različitim dijelovima dana različit je naravno doživljaj cijelog prostora, ne samo ovoga gore. Ova refleksija kao da pojačava svjetlo i od njega stvara jednu onako dodatni ambijent koji je tu, koji je na ovim slajdovima vidljiv. Ovdje vidimo ovu enfiladu prolaza
kroz kubuse, znači u jednom kubusu se nalazimo, prođemo, izađemo van i kroz svijetli dio, ulazimo u sljedeći i tako kružimo skroz okolo i to je nekakav osnovni dio komunikacije unutar ovih kubusa. Iza ovih vrata nalaze se stube, a lift je tu. Ovo je doživljaj kad se nalazimo na jednom od tih mostova. Izlazak iz kubusa dovodi nas onako na neki nivo relativno visok u odnosu na komfort čovjeka i onda prolazom kroz te mostove koji su u stvari dio ovih staklenih stijena i njima daju neku čvrstoću, možemo raditi komunikaciju skroz okolo i prelaziti iz kubusa u kubus, a ušli smo, nismo išli hodnikom, nego smo išli jednim onako drastično različitim prostorom od onog u kojem bonovimo. Ponovo još jedna enfilada, pogled kroz tu zonu kubusa, zonu komunikacija kroz njih. To je bio naprosto tu dio ovdje i prolazak prema tamo. Prema unutrašnjem dijelu orijentirani su radni prostori koji su onako više funkcionalni, u njima mogu se održavati sastanci ili su prostori za rad više ljudi. Oni nisu nikakvim staklom odvojeni od ovog centralnog dijela i njegov su nekako onako zrakovni dio i funkcioniraju na način da su povezani međusobno i da između sebe mogu komunicirati, da li vizualno, da li sa nekim razgovorom. I ovdje je vidljiv taj odnos jednog, drugog i trećeg dijela između sebe. Ovo je u stvari požarno u pravilu neizvedivo i nemoguće je povezati više, po našem zakonu, više od 3 etaže u jedan požarni sektor. Zbog toga ne na ovoj tu etaži, nego na ovim ostalim etažama u ovoj tu zoni morali smo stavljati protupožarne zavjese koje u slučaju požara mogu taj dio potpunosti odvojiti kao zaseban požaran sektor, a ovako on u naravi funkcionira potpuno otvoreno. Odnos unutrašnjosti kubusa prema unutrašnjem dijelu kuće, prema ovom visokom dijelu kuće, zidovi su obloženi crnom akustičnom oblogom, strop je bijeli, pod se mijenja boje na način u kojem se kubus već nalazimo, a ovaj osjećaj je kao da gledamo prema vani. Nemamo osjećaj da nas ovaj prozor vodi ponovo i nazad u objekt. Ovo je sad nekoliko sekvenci na koji način doživljavamo prostor, taj atrijski od kuće kroz pojedini kubus u pojedinoj boji. Uvijek je taj zid tamne boje. Još jedan pogled na mostove koji povezuju jedan i drugi dio i oni su se nekako svojom bojom i svojom konstrukcijom, oni su čelični i stoje od ove do ove betonske strane, oni su se svojom konstrukcijom utopili u samu aluminijsku oblogu koja tamo, aluminijsku bravariju koja dijeli unutrašnji i vanjski prostor. Ovdje su još vidljive ove terase koje nam služe unutrašnje, kroz njih komuniciramo između jednog i dva kubusa, ovim vratima se izlađe na istu takvu terasu, samo je ona vanjska. Još jedan detalj unutrašnje fasade obloge sa tim segmentima na koji način se unutra kadriraju prostori. Kad na trećem katu iz dijela unutrašnjosti izađemo na sjevernu ili južnu stranu, dolazimo na ovakve terase gdje je pogled usmjeren na ovo tu zelenilo, dok ovi zidovi pokušavaju biti kao da ih nema, kao da pokušavaju pojačati doživljaj same prirode koja se nalazi oko nas. Ovo je pogled na aveniju Dubrovnika, ovo je na ovu stranu Velesajma. Sami prozori na aluminijskim kubusima, za razliku od betonskih koji su maksimalno uvučeni u dubinu, ovi su maksimalno izbačeni prema fasadi i jednakog su materijala kao i sama fasada, kao da se dobije ta jedna laganost te
opne koja izgleda kao napuhana za razliku od one betonske koja izgleda kao da je onako debela i duboka rupa. Došli smo na treći dio, još ću sad samo pokazati ovu terasu na zapadnoj strani. Ovo je pogled sa zapadne strane na 3 kubusa koji nemaju neku uporabnu funkcionalnu namjeru, već su samo tehnološki spremni za razne klima uređaje i postrojenje HAVC-a te spremište za nekakav namještaj koji bi se ovdje događao. Ovo je pogled iznutra. Terasa je velika iznad cijelog krova kongresne dvorane i na njoj se nalaze ova 3 kubusa koja su sa svih strana obložena aluminijem. Ovo je doživljaj preko dana, dok još nije to sve skupa bilo montirano, na način kako se mijenja sumrak, kako dolazi tama, lampe se polako pale i taj doživljaj je još naglašeniji. Ovo je jedan element, onaj najmanji kubus aluminijski u kome su smještene baterije od onih vjetroelektrana. Na ovoj tu strani nalaze se vjetroelektrane koji proizvode struju i naravno baterije su ovdje smještene. Kuća je tehnološki zahtjevna i proučavajući, kao što sam rekao na početku, Filipa Rama, napravljen je sistem grijanja i hlađenja putem termalne vode. Znači na 2 mjesta se voda upumpava, ona dolazi u kuću 18 stupnjeva i onda dizalicama topline se diže do onog nivoa topline koja treba. To je vjerovatno najisplativiji način grijanja. Kuća nije spojena na plin, nije spojena niti na toplanu. Znači cijeli sistem je riješen termalnom toplom vodom. Na krovu se nalaze 2 postrojenja sa fotonaponima. Jedan je za pripremu tople vode, a drugi je jedna fotonaponska stanica od cirka 35 kW. Ove vjetroelektrane ne proizvode neku značajnu količinu energije, ali investitor je inzistirao da budu tu kao pokazne, što se nama činilo da na ovom mjestu one kao takve mogu biti. Obzirom na tu refleksiju, relativno mali broj svjetala osvijetli plohu poda i onda se ona reflektira i stvara jednu dodatnu snagu svjetla koja je veća nego što bi ga stvorile samo ove lampe koje se tu nalaze. 1 sat i 20 minuta, ovo bi bio moj zadnji slajd i ja bi ovim završio svoje predavanje. Pa hvala ti lijepa. Ti si svojim predavanjem demantirao sam sebe, jer si na početku rekao da je predavati u jednoj kući dosadno, što vidjeli smo da uopće nije. Da, malo nekako onako, imam neki dijelova gdje možda se čovjek onako ponavlja, ali to je valjda... Ne, to je baš bilo jako dobro i lijepo i poučno, i za naše studente iz Zagreba i iz Mostara, i za nas je bilo poučno isto, jer mi se uvijek možemo nešto lijepo naučiti. Pa evo, ja ne bi te sad nikako ništa te ne bi pitao, ali možda jedan komentar. Meni se jako dopao taj početak sa katedralom i kristalnom palačom, pa da sve do tih detalja i materijalnosti, i koji su detalji vrlo arhitektonski, a ne neki, ne znam, a ne tehnološki, tako da se izrazim. Pa evo mi je tako pala jedna usporedba, da kao što u kristalnoj palači ima ono drvo zarobljeno, kao neka ideja, neka slikovita ideja zarobljavanja pejzaža, prirode, stvaranja pejzaža i neki početak te neke. Da. Tako i u ovoj tvojoj kući, iako nema nikakvog drveća unutra, iako je sve uglato i pravokutno, ipak pogotovo iznutra, a i u tom nepostojanju recimo neke razlike vanka unutra, također imamo jedan dojam pejzaža u kojemu neko više geološkog, recimo tako, u kojemu na izgled nema hijerarhije. Ako čovjek gleda tlocet, ali kao da gleda i presjek i prostor, onda te hijerarhije itekako ima u visokim prostorima, niskim prostorima, ovakvim toplim, hladnim, u toj refleksiji jako lijepo.
Ti se nama to Da, ja mislim da super je što sam najmanje pričao o funkciji. Ja mislim da se onako nekad neke arhitektonske kuće trebaju opisivati samo sa prostornim doživljajem, da potpuno onako maknemo, aha, ovdje je ovo, ovdje je ovo, ovdje se sjedi, ovdje se stoji, ovdje se pije, ovdje se radi. Tako da moram priznati, na početku mi je bila intencija da uopće ne kažem šta se gdje događa, jer to ja mislim da je nekako, onako smo se onda otišli u jednu samo sferu prostornog odnosa. Da, dalje moje pitanje vama prema u odnosu Crystal Palace i katedrale u Chartru, to je onako, možda bi se to na ovu našu domaću scenu moglo prevesti na način: da li vam je draži Albini ili Vitić, da li više volite Planića ili Galića? Ti to mene pitaš. Ne znam, kogod hoće odgovoriti. Da. A ne znam, može se nešto naučiti i od Albinija, i od Vitića, i od Planića, i od Galića. Moram te meni je draže. Nisam rekao da, eto, vidiš, tu te sad tra, da. Planića od Galića, da. Vidiš. A za Albinija i Vitića nisam baš siguran. Dobro, hajde. Saznaj do sutra pa ćeš mi reći. Pa ću ti reći, dobro. A ima li neko od naših kolega, možda mladih ili naših kolega starijih, pitanje za profesora Franića? Pa evo, ja bi komentirao i pitao, ako smijem, Luka Korlajt. Igor, prvo čestitke na izuzetnoj kući i sjajnoj ilustrativnoj prezentaciji. Mislim da je ovo bilo 2 u 1. I na nominaciji za nagradu Viktor Kovačić. Hvala. Ja bih rekao, pokazao si Herzbergera kao referencu, ali mislim da ovo isto tako ima u sebi i Van Eycka kao referencu koji ima onu misao da kuća nije kuća ukoliko nije i mali grad. Jel? Ova kuća je zbilja mali grad ili čak 2 superponirana grada jedan na drugom. Da. Tako da zbilja čudesno. Evo, žao mi je, muvao sam se tu par puta dok je bilo gradilište, nisam bio unutra, moram priznati, čujem da je jučer profesor Uhitil vodio studente u sklopu terenske nastave, ali evo, nadam se da će biti prilike da to i vidim uživo. Ne znam kakav je, u tom smislu ide moje pitanje, kakav je režim, odnosno ko je investitor? Secel koji je bio inicijalni investitor više ne postoji, jel tako? Neko drugi je to sad preuzeo i ući će u te prostore. Možeš li reći nešto o tome? Pa, investitor za ovo i sa kućom sada upravlja Ministarstvo gospodarstva. Okay. I oni nekako moraju razriješiti odnose i sa gradom Zagrebom i sami sa sobom na način da se odluče na koji način će kuća se koristiti. Jer nažalost Secel više ne postoji i onog trenutka kad se to sve skupa raspadalo, tad je i otišao bilo kakav dotok, odnosno i bilo kakav razgovor sa Europom. Nisam ja u potpunosti razumio i znao koje su potrebe Secela i šta to, uredski prostor i ovo, ali Centar za razvoj poduzetničke konkurentnosti, eto sad šta je to je to. Ali nakon toga svega ministarstvo će naravno tu kuću upogoniti i ministarstvo ju je preuzelo, izvođač je otišao. Ja sam imao razgovor sa nekoliko zainteresiranih. Spominjalo se da će tamo otići fond Vanđelićev, spominjalo se da i dekan Elektrotehničkog fakulteta me je nekoliko puta zvao. Oni imaju svoj istraživački dio koji se zove Nikola Tesla centar i on bi ga volio vidjeti ovdje. Ako ne ovdje, onda me je zamolio da li ja mogu negdje sa strane mu sagraditi istu ovakvu kuću. Pa dobro, to ti je dobro. Ali da, prošli smo i onako. Tako da ja mislim da možda je sad ova pandemija malo usporila to neko useljavanje i nekakav događanje unutra, ali šta ja znam, Venecija je grad u kom se može biti sam, možda i ova kuća može biti prazna, pa ćemo biti sami. Možda pa bolje da ne bude prazna. Da, možda je bolje da ne. Ja znam da je u jednom trenutku fakultet uputio pitanje da u ovoj pandemijskoj da se proširi tamo,
ovi su toliko inertni da ja mislim da nisu ni odgovorili na mail. Dobro. Ja sam za njih, nažalost, ipak malo veća baba roga ili nešto im, kažem im nešto što im ne ide, pa onda me ne vole baš pretjerano. Ali dobro, to ja mislim da je to normalno. Bili ste mi mogli tamo preseliti cijeli fakultet? A ljudi smo, dogovorit ćemo se. Dobro, ali ovaj kongresni dio će, pretpostavljam, biti otvoren za razne manifestacije. Ne? Kongresni dio čeka se, ja mislim, namještaj u velike kongresne dvorane. Ja mislim da postoji prije zatvaranja, dakle tamo su dolazili na dnevnoj bazi po 3 njih koji bi htjeli taj kongresni dio, jer šta znam, ja mislim da takve kongresne dvorane čak i nema u nekakvom. Da. A pazi mi na jedno zločesto pitanje. Može, da pače, ajde, daj. Ima li nešto od opreme ili materijala da je proizvedeno u Hrvatskoj? Arhitekt je hrvatski. Eto, najvažnije. Pa vjerovatno je drvo hrvatsko. Beton i voda su hrvatski. Ajde, dobro. Aluminij? Aluminij je proizveden u Belgiji. Ali to je sve Hrvatska. Sad smo Dobro, imamo još nekakvo pitanje. Evo, ja bih dodala samo jednu rečenicu, zahvalu. Igore, u svoje i svojih studenata, svoje grupacije, zahvaljujem. Prevrijedna stvar. A kad ste rekli o jednom objektu, ja mislim da je ova spirala dramatična koju si pokazao kroz put, kroz jedan projekt, od ideje, sjajnih prikaza, ulaznih podataka i zato je još dodatno edukativno, ne samo, ja mislim, svima nama. A ja bi mogla izabrati koji nam je najdraži slajd. Čudesne su slike. Ono rastvaranje svjetla tom aluminiju na par fotki, to bi trebalo poslati negdje u svijet. Govori o materijalnosti. Jedanput ću nisam mogla zaustaviti, ali molim te, pošalji mi neke. Ne, jedanput ću negdje, to mi stalno govori, imamo jedan video koji smo isproducirali, pa mi stalno govore stavi ga na YouTube, a ja sam u tome tako inertan. I pa jedanput ga možemo pregledati zajedno. Daj nekim trolerima oko sebe, pa to će oni progurati. Da. Hvala puno, Igore, i čestitke. Hvala. I naravno, putom prema Kovačiću. Eto, to je... Sretno. To sve Kruno vodi. Je, Kruno. Super. Kruno, ako je Kruno, onda nema dilema. To je sve Krunov zadatak. Dobro. Ima li još nešto? Mogu ja nešto pitat? Možete, a vi ste? Ja sam Kaja. Ja sam zapravo vaš student za profesorice Tade. Ja sam dolazila na vježbe, poznam li te? Pa dolazim na vježbe. Ali mislim, ja sam kao kod profesorice Tade, ali ste rekli da postavimo pitanje, pa sam jako mislila šta da pitam. Ali uglavnom, ja sam htjela pitat, ako možete možda malo više elaborirati, jer bilo mi je zanimljivo na početku kad ste rekli, budući da ste gradili u blizini i MSU, koji je u potpunosti morfološki različit od ove zgrade, na koji način je zapravo kontekst utjecao na vaš koncept, budući da je kontekst sličan u ove dvije zgrade, na koji način ste se referirali, odnosno niste, i zašto zapravo postoji ta velika razlika? Pa, ja mislim da jedna i druga zgrada su jednake sa svih strana i ja mislim da u ovim trenucima i da u ovom načinu formiranja arhitektonske misli koncept nije presudan da bi neka ideja mogla egzistirati. Ja mislim da u ovom trenutku sve ideje moraju doći od nas i sva pitanja moraju proizaći iz arhitekture. Znači ta pitanja koja su vezana na to s koje strane ljudi dolaze, gdje je put prema školi, na koju stranu se treba ovo. Ja mislim da su to nekako u ovom trenutku sada manje važna pitanja i da nekako arhitektura mora svojim arhitektonskim elementima odgovoriti na zadani zadatak. Na taj način kuća će
možda biti nekontekstualna, ali će isto tako sudjelovati u stvaranju konteksta. Ok, kužim, hvala vam. I hvala na predavanju općenito. Ajde, čujemo. Čujemo. Pozdrav profesoru Franiću od nekadašnjeg studenta sa škola Zvonimira. Mislim da je kuća sjajna i da je predavanje bilo isto tako odlično i korisno za naše studente u Mostaru. I hvala vam na tome. Uglavnom, pitao bih nešto vezano za taj bazični koncept razbijanja programa u manje klastere koji su zatvoreni. Nešto slično kao u stambenoj arhitekturi, onaj Moriyama haos od Sane otprilike. Sad, pošto naši studenti rade tehnološki inkubator, nekakav start-up unutar kampusa sveučilišta u Mostaru, sada su negdje na sredini semestra, tako bore se sa tim konceptima, neki od njih idu u tom smjeru usitnjavanja programa u više kuća koje su pod zajedničkim krovom ili zajedničkom opnom. Pa da mi kažete, to jest da im kažete, koje su prednosti i mane takvog koncepta po vama sada kad je sve to gotovo? U smislu da je fantastičan taj nekakav interijer, urbanistički, tako bi ga nazvao, unutra, kao da ste u nekom naselju zapravo, a ne u interijeru kuće. A s druge strane je dosta veliko oplošje tih volumena sa unutarnje strane, pa ti problemi sa požarom, bla, bla. I da li je ta iskoristivost tog središnjeg plutajućeg prostora u budućnosti, hoće li biti dovoljna s obzirom na misao tu početnu, tako. Evo, nešto o tom bazičnom konceptu, koji su mu plusevi i minusi. Bazični koncept nije nastao proučavanjem programa. I meni se čini da inicijacija, da njegov korijen nije u programu. Njegov korijen je u nekakvoj prostornoj strukturi i nekom doživljaju koji se želio postići. I na taj način je nastao taj bazična tlocrtna šema, kako bi je mogli možda ovako iskrenije nazvati. I čak nije ni precizno točno da se svaki sadržaj nalazi u jednom kubusu, jer većina stvari iz programa nalazi se, i koja je napisana u programu, koja kvadratura je trebala, nalazi se i izvan kubusa. Da, mi smo ovaj koncept sa ovakvim strukturom započeli na onom natječaju za Taichung i on je živio u nama i prije, znaš, tako da nije on, ja mislim da se, znaš, arhitektonske ideje mogu se pojaviti u svakom trenutku odmah. A neke postanu neki snovi zarobljeni u vremenu i čekaju pravi trenutak da postanu stvarnost. Ja mislim da zbog toga su nama ti neki paralelni svijetovi potrebni, da mi s njima živimo i da neke misli nosimo sa sobom, koji će onda u određenom trenutku postati dio stvarnosti. Zato mi je bilo teško, i to sam tako rekao, bilo teško onako izdvojiti ovaj koncept, ovaj projekt iz nekog konteksta, iz konteksta mojih misli koje rastu i koje su se i nakon ovoga nastavile nekako dalje razmišljati. Ali prostorna struktura u ovom času nije nastala vezano na program koji je zadan. Dapače, ja bi im svima savjetovao, ajde sad malo maknite program i napravite arhitekturu. Da, pogotovo što program taj koji mi radimo na tom semestru jest takav da ga se zapravo može maknuti. Nije škola gdje sve ima svoje dimenzije, nego nekakvi prostor za nekakav inkubator, pa može zapravo biti i u torni može biti inkubator, i u palačinki može biti. Nažalost, sve mora izaći iz arhitekt mora dati odgovore arhitektonskim elementima na sve. Tako je. Dobro. Ima još netko? Mogu ja kratko?
Ajde. Andreja Čeko ovdje. Profesore Franiću, također čestitke na izvrsnom projektu, izvrsnom predavanju. Zapravo isto više komentar nego pitanje, a tiče se mjerila možda ne toliko prostornog koje je sad u više navrata naglašeno kao kuća koja je ujedno i grad ili obrnuto, nego nekakvog vremenskog mjerila. Isto kao i možda nekakvog drugačijeg načina gledanja, koje gotovo, reklo bi se, da gotovo kući pristupate maniristički u projektiranju ovih doživljaja prostora. Sad, da li ste kroz to projektiranje nekakvog fenomenološkog dojma uistinu koristili samo maketu? I u kojoj mjeri je zapravo gradilište poslužilo kao nekakav laboratorij za kreaciju konačnog doživljaja? Pa da, naravno da smo koristili ono oruđe koje se ja cijelo vrijeme bavim, koje najviše koristim, to su makete. Naravno da smo mi cijelo vrijeme imali kompjuterski 3D i to provjeravali kroz takve stvari i ovo, ali nekako meni i mom osobnom načinu razmišljanja je najbliži taj kroz maketu. Dapače, za neke kuće kad sam napravio maketu imao sam osjećaj kao da su sagrađene, dalje nekad me ništa nije dalje ni zanimalo. Ali ne mogu prihvatiti to i ja mislim da ne mogu to nikome savjetovati da si pusti gradilište kao eksperiment. Ja mislim da je to preopasno i ja sam rekao onda kad smo napravili one fasade svih onih kubusa i kad smo to sve iscrtali, sad smo mi spremni da idemo. Prije toga mi nismo bili spremni da se otvori gradilište i ja taj izazov, ja neću reći rizik, jer šta znam, sve će se nekako, stavit će se cigla na ciglu, ali ne, ja se time ne bavim i mi se s time ne smijemo baviti da nam je gradilište poligon za stvaranje. To je jedan proces koji, dapače, ovisi o puno je ljudi involvirano u njega, za to se troše ogromni novci, i ti novci, prema tim novcima moramo biti i ono što se kaže respektabilni, ali oni nam ne smiju biti izlika za neke stvari, kao što nekad znaš tek ti znaju reći ovo nisam mogao napraviti jer mi investitor nije ovo, nije ono dao tu pa nije htio platiti. To su sve samo izlike, ali to mora biti jedan vrlo efikasan proces u kome arhitekt može biti jedino vođa ako sve zna. I ako je neko drugi vođa u tom procesu, onda to je loše. Treba se posvađati sa svima, pa da vidimo dalje. To su sve divne poruke za naše i pouke za naše studente. Da znaju što ih čeka i kako treba kuću izgraditi. Dobro. Hoćemo još nešto ili ćemo završiti? Ja se samo nadam da ćemo moći organizirati za naše studente isto jedan obilazak. To bi isto bilo divno. Ajde, organiziraj. Dobro. Ajde, ništa onda. Ja ću sad prvo ću ugasiti ovo snimanje. Znači, hvala Igoru još jedan put u ime svih nas.